бародари азиз, апаву хоҳаро, падаро, модаро. Хоб, ман медонам, ки эфира дери баъд ҳардудум соат 1:22 шавай. Ман новобаста, ки бародари азиз соат чандай мехоҳам, ки барои ин номардову ин ноҷавонмардое, ки имрӯз барои ин миллат бадбахтӣ овардисиянд, бадхоҳӣ кардисиянд, бадбинӣ кардисиянд, як камтарак гап занам ва касе, ки барои гапҳои ман норозие, метавонад, ки телеграм канал бидорад, Бохтар Қурғонтепа силка мондагиай, меҷиқа силкара рост ҳаминҷа мебурем, суҳбат мекунем бе ягон мушкилӣ. Хоб, ман бародари азиз, ҳама одамои қатъи суҳбат мекунам, мехоҳам, ки тарафдорои 24-аи наҳзатай фарқ надорад, ё ки оно ансуруллои террористуа, ё ин ки ИГИЛа, ё оно сирябдагиёи ноҷавонмардое, мада фарқ надорад. Любой ташқатӣ гап мезанам, дар гапам ҷавоб метавам. Ҷавоб надодам, валлоҳи қасам ку ҳамин рӯз баҳс мекунам бироира. Ман дар ҳаётам ягон бор нашидае, ки гап зада бошам, дар гапам ҷавоб додагӣ набошам. Ва ман ягон бор эҳтиёҷ ба лайку просмотр надоштам ва надорам, бародари азиз. Агар ман эҳтиёҷ ба лайку просмотр медоштам, ҳоли садҳо наворо карда будам ва садҳо эфирро карда будам, бародари азиз, ва дар соати 1:24 буд, 1:24 шид, дар соати 1:24 шав эфир намекардам. Ҳамин наворои ман барои одамои мефаҳмидагиай, барои одамои медонистагиву одамои баақлай. Хоб, бибинед, бародари азиз, имрӯз дар сари якчанд ҷавонмардо бигем, ноҷавонмардо бигем, ман мисол намедонам дар бораи онҳо чӣ гуфта гап занам шумода ва чӣ хел шумода муаррифӣ кунам. Як мақсад мушкилӣ омадагиай, бибинед бадбахтии наҳзати 24. Яке мақсад ҳизби Наҳзати Ислом ва дуюмаш гурӯҳи 24, ки номардиву ноҷавонмардиву бадбиниву бадхоҳишона бинед, ки ба даҳани хичон чикор кардесиянд, тӯҳмат кардесиянд, ғайбат кардесиянд дар ин моҳи мубораки Рамазон. Алҳамдулиллоҳ. Киҳо? Одамое, ки аз ислом хуб бохабаранд, одамое, ки мебиранд исломи пока сӯистифода мекунанд. Оё моҳи мубораки Рамазон ин чизҳоро, яъне ки дар Қуръону Суннат ин чиз омадагӣ нестае, ки ҳақорат кардан, тӯҳмат кардан, ғайбат кардан, чашми ба чашми бад нигоҳ кардан, ба забони бад сухан кардан, манъ кардагӣ нестанд ин гапҳоро. Не толика дар моҳи мубораки Рамазон, вообще Қуръону Суннат ин чиза манъ кардагиай ку. Не, бародари азиз. Хоб, ё ин ки Рамазон ҳамин қадарае, ки моҳи мубораки Рамазон ҳамин қадарае, ки бояд дар саханои 20 метра партоем, яъне мақсад аз 1 соат ба 1 соати муайян мақсад рӯзаро бигирем, даҳанмонро маҳкам кунем, яъне ҳичи нахӯрем бояд. Рамазон агар ҳамин хел боша, агар ман ин хел наомӯхтам, мақсад надидам ин хел. Ай кӯдакимон, мо дар кӯдакимон бобову бобокалонмон ҳар чизе ки карданд, ҳар чизе ки омӯзонданд, ҳамон чиза ҳозирам мо чикор мекунем, пеш мебарем. Ҳамин хел ҳастед, бародари азиз. Одамое, ки боло биромадастед, сабр кунед, болотон мекунед. Ман гапҳоро гап занам барои ноҷавонмардо, шумо саросима ҳам нашед. Хоб, бибинед, бародари азиз, Рамазон ҳамин нест, ки бародари азиз, ки яъне ки аз забони бояд забонмонро нигоҳ бидорем, чашмонро нигоҳ бидорем, гӯшмонро нигоҳ бидорем, бародари азиз. Рамазон ин нестае, ки аз 1 соат ба 1 соати дига бояд рӯза бигирем, даънаи мақсад пост бидорем, гишнаву ташна бигардем, боз яъне шав шава, бегаҳ шава, дар саханои 20 метраву 30 метравонро партоем, ҳар чизе бихоҳем бихӯрем, гишнаву ташна бимонад дар оҷа. Ин хел нестае ба фикри ман, бародари азиз. Бояд мо дар моҳи мубораки Рамазон забонмонро, гӯшмонро, бинимонро, яъне мақсад ҳатто чашмонмонро бояд нигоҳ бидорем. Бибинем, бародари азиз, ин мусибате, ки имрӯз омад, рӯз ба рӯз бибинед ҳақиқат рӯ биромадесай. Ҳақиқат боло биромад, ошкор шудесае, ки яъне кӣ гунаҳгорае, кӣ гунаҳгор нест. Ҳатто одамое, ки дар ҳамун зал иштирок доштанд, биромаданд видео карданд, гуфтанд, ки шумо киро бироварда нишон дисен, чӣ сирк ташкил кардесен. Биромаданд, яъне одамои мақсад Россия худшон биромаданд гуфтанд, ки сирк ташкил накунед. Ин одамо дар зал набуданд. Одамое, ки дар зал яъне иштирок доштанд,
آدمو تروریستایی که وارد شدن، پروندن، کشتن، نوجوانمردی کردن، گفتن اینا نیست. آدمایی که شما برو وارد نشوندین گفتن اینا نیست. بدبختانه گروه 24 و حزب نهضت اسلام همین تمره یک تمره قپیدین، یک تمره قپیدین می راه کده رفته سیان. آیا یک بار شما همچون یک مسلمان، من شما را تاجیک نمیگم، شما خودتون مسلمان میگیرین، شما همچون یک مسلمان یک بار همدردی بیان کردین؟ نه. برای که هدفهای شما ناپاک بود، برای که دلای شما ناپاک بود، برای که هدف و دل ناپاک داشتین، شما با مقصداتون هیچ وقت نمیرسین و نرسیدین و نمیرسین. به همین خاطر تا امروز شما هر روز آواره و سرسان و سرگردانین و هر روز ایتا فروخته هستین و هر روز آدمایی که در شما کمک میکردن تا امروزه و امروز کمک نکرده هستین، شما او را فروخته هستین. اگر که نباشه آدمایی که تا امروز پول میگذراندین و یعنی یک مدت که شما پول نگذراندین، بس کردین، شما را از دل خواه مقاماتو دعوت کرده سیان، دکزتون کرده سیان. دکزتو ای کجا برماده سای؟ ای کجا؟ ای هموی برماده سای که شما پول گذراندین، اونو اسکرینشات کرده روی کرده سیان. شما را اول آگاهی میتن بعضیاتون نمراتون گم هم کردگیان، نمراتون گم کردگیان، میگیرن پریامای مقاماتو دا پیشنهاد کردن، خودشون پیشنهاد کردن. گروه 24 هم حزب نهضت اسلام هم برای که همون کرینیکشون محکم شید، مردم کمکشون نکرده سای. خب ببینین، اگه بز کیه شما جا بز مز نایتونده سین، شما یک دلیل دکزتی بزی مرا بیارین که من دکزت کنین که من در کجا یگم گمرا که من زن یگم تا فروختم، دختری یگم تا فروختم، اوچه یگم تا فروختم، من چیکار کردم که من بزی کردم؟ همه ملت حمایت کردن، همه جوانو را برگرداندن که همه شما بزو میفروشین. آیا این بزیه؟ همین بزیه. من دکزت کنم بزی 24 را. یا تلفنم تی یوتیوب رو بشوتی. خب ببینین من بز دکزت میکنم که 24 هم بزای، نهضتی هم بزای. من باید دکزت میکنم، یکم جایی مشکلیش نیست. خب شما پروستاکو چشماتون کور شده بعضیاتا. خب یک لحظه برادرو بخشش کم ترک وقت میره نه که بوده کزد میشوه. برای که برادر عزیز من همین نوجوان مردی یک چندی نوره همین اوچالانت های بیناموسو را دیدم، من خواستم که دکزت کنم. خب بیا عزیز باید کلمه رو جب زنم که من گفتم که 80-90% محبسای جمهوری تاجیکستان یعنی که مثلا جوانا جایگیر شده گره، خود در روسیه باشه خود در تاجیکستان، یعنی که این بدبخت آدم فروش شبی ما دیگه حرام زاده شما بسیم که شما باور کنید بزنبینید متوجه باشین. خب من نمیدونم این خب فوکسش رو معلوم نیست یک لحظه عزیز معلومه. خب بازی توق نمیشه میبینه نه؟ اینا برادر میبینه نیست حوزکو رو میبینه نه؟ به حد اینا همش اینا برادر اینا ما صاحبشینه رو که شدگی نیستم یا مردم گوش کردگی نیستم. اینا ببینین خب این دیگه همین خیلی رفتم بگیرم چند تا میشه و تا که خوی نکنه سوزه گم نمیشه اینا. خب تماشایی نداشته خای دکزت اوزی یک غزا نگاه کنین، یک تا دکزته که حسین اشرفی کلمرغ معاونی گروه 24 برآمده آدمایی که زنگ زده سای نویسنده سای دلیل دکزت کتی، یعنی که در اینجا چیکار کرده سای
нишон додесай. Ку и бизнес падари очаи шумо налат беномусо, ку буро, ку биё рӯи ки ту бизӣ мара доказат ки ман кира фурӯхтам, кира. Ман садҳо ному фамилияотонро медонам. Садҳо одамое ки баргардондум, як бор айданам як гапи ноҷоб биромад, ба гарданам ҷавоб додум, бо далели доказат овардум, дар падар модаротон супоридум. Хоб biz. Ман ҳозир бизӣ бонаи очаланати дигаре нишон метум тона. Хоб. Яъне бубинед бародари азиз. Biz kî biday? Ҳусейн Ашуров бидай? Номерое ки шумо зангиш мезанед ё менависонед ё ин ки ягон маълумот медоден кардан 100%. Хоб. Якта бизӣ. Ман бомиёвам. Доказат проблема нестай. Хоб. Бародари азиз, ман ба ҳамин хотир дер кардистам ки ана хоб. Ассалому алайкум бародари азизам. Муҳаммад. хоб бахшиш бародаро, ман бояд ҳамун доказата биёвам, ба хотире ки ман намедонам дар кадом оғози ман меёвам бародаро. Бахшиш бародари азиза, похваро. Ман бояд доказат кунам дар шумо ва бибинем ки хоб. Як лаҳза бародари азиз. Наркоманоне ки ку шумо инами хеле рӯз ба рӯз инами хеле шарманда мешен, шармсор мешен. Худованд муҷае ку обрӯтона, иззатона. Хоб. хоб бародари азиз, навори дуюм, яъне доказате ки яке аз гурӯҳи бисёрро доказат кардам. Ина дуюм доказате ки ҳамон одамое ки тарафдори алмази очаланатаю иқболбии кунтӣ. Гӯш кунед. дар ягон муҳоҷирам вазифа бибинем рафторот. Хоҳарчата ё апата таҷовуз кардам ба ҳамин корот. Инаме қадар бадрафторӣ кардааст, бадгуфторӣ кардааст, ҳеҷ як кордорто нестае ку. Бибинед, мақсади ино вазифаи кор, яъне ҳамин бирем дар ҳамон сари вазифа бибинем мансабталаб. Мақсади асосишона дидена ку. Бало қасам дили ино ку, дили ино дар ягон муҳоҷир намесӯза. Бибинед, дар инҷа муҳоҷир мега, дар инҷа кагута дилиш ба ғарибон месӯза. Кагбута. Хоб, ҳозир як лаҳза бесен. Кагбутаи и оқи падар. Хоб. Бибинед, дилиш чӣ месӯза. Қасамай ман каме вақт дорам оли камтарак. Ҳамин як кор дорам, корам туғурӣ бигира. Дар бораи ҳамин инсоное ки омадаги дар Аврупо паноҳандагии сиёсӣ гирифтагиану хомӯшанд, дар ҳамин Ландер Санто мерам арз мекунам ки ҳамон одаме ки документ дорам, одама бояд ҳай кунӣ. Кадам инсоне очата, занта, духтарта, фарзандота анаву Ландер Санто қатъиян ҳамин муҳоҷиро чингирик монанд. шумо муҳоҷир мегӯед, хуни муҳоҷира шумо хуни муҳоҷира хӯрден ва бо мехоҳед муҳоҷира бифурӯшен. Шумо наметонед 24ё наҳзатиё шумо наметонед ин кора карда. Айдастон гӯҳ намеояд. Гаптон дар зану фарзанди худтон намегзара кисиёчо. Ай киҷо бо гаптон дар як каси дига мегзара. Шумо мебуред ай худову расул гап мезанед ку
روی چتون سیاهای روی چتون سیاه شما را گوش کنید توخیشا مخالفین یاد نمیزنن انیلو روی کرده الان لعنت کنه پدر مادرت نوجوان مرد منو بچت کورن یک بی‌ناموسی خیلی زده دیوسی پدر به دنیا میاد چون که ای فرزند که بنان حرام به بایا میرسه و لقمه حرام به بایا میرسه مثل تو شک بینند و بی‌ناموس میمونه همین مهاجران چقدر که گفته سعودی 360 گراد سو خوردی تو چو دکونون نمیدونین چی گفته سین در برنامه تون دیگه چی میگن در برنامه دیگه تون چی میگن شما مردم چی فریب میکنین این دلیل دکازت پیشنهاد کردن در کل مردم همون طرفداری که گمراهایی که چشماشون نمیبینه این چیزا ببینن بدونن که شما پدرو کین تاجیکستان روان کرده شود من همین کار اگر نکردم من پسنت نیودم اینا میگه خب برام دادن سی گناه یاردم میکنم شومتیم بود تو برای همون دختر تا قنچقه بگی یک طرفه که اقبال بی منو میالو یا فویشه دختر والله بیلای قسم شو میکنی گپ میزنی دو سه کسی روزه گفته سای ما برای دختر تا برای اشتوی حلال شده شوش دبارش نیست قچ زندگی نمیکنه یا شوش ته زندگی خوبش کن بی ناموس خدا قسم سه ماه کردگی در پروداکسیون خریدگی و یک کلاو سر میکنی میپرسی من نمو فامیلیا در تاجیکستان چی خریده برای اروپا اگه بز کیای پیتوخوی که طرفداری هم بوین خب معلوش دکازد اینا دکازته که 24 کسیوچشم نهزتی او چلانچم اینا ما دکازت کردم من در یگام جخما نه ملو گرفتم نه ایشون گرفتم نه یگام دوملو و کالون گرفتم نه یگام حوجی گرفتم و نه میگیرم خدمت من یک آدمی عادیم یک برادری عادیم که میخوام حق به حقدار برسه و میخوام که دلیل دکازت بیارم که همون جوانایی که امروز پشتیبانی از اینا میکنن دست بکشن که شما را سوء استفاده کردید و هیچ وقت اینا را دلشون به شما نمیسوزه چون که اینا فقط احتیاج به پول شما دارن به یگان چیز شما نه در یگان وقت به یگان وقت هم فکر نکنید که اینا تاجیکستان نمیآیند و این گپ اقبالبی به دهن خودش گفتگیه که ما نمیریم تاجیکستان چی باره میگه به خدا قسم این گپ به دهن خودش اقبالبی میگه خب ببینیم برادر عزیز اگه بگین که biz kiyay شما نمی قدر خداوند چشمای بعضی تا کور کردگی که نمیبینم مایلش کمبودی من در تاجیکستان قرار دارم کمبودی هست با خدا قسم حتی فکر میکردم در روسیه که کمبودی که مقصد کمتره نه که خطا میکردم بسیارتره میشه ای فکر میکردگیم دا لیکن این کمبودیا روز به روز پوشیده است محکم شده است اصلاح شده است خوب شده است بهتر شده است راهی حل یافته است هر کسی که حرامخوری کرده است حرامگردی کرده است روز به روز خوب شده است یعنی که برطرف کرده است حکومت این خطر دختور شما نمی خطر غیرت شما بیا 24 تای نهضتی تای 24 تای در نهضتی تای تلگرام کانال میداریم در تلگرام کانال نویسندگی در تلگرام کانال نویسندگی که یعنی کانال بختر خورغون تپه در همونجا سیلکا موندگی میجی راست همین بالا میبیایی کو بیا بالا برو هست اینجا خب باز من یک نمود سیلکره نمود دیگه مونیم کو بازی بیس خب باردار عزیز من نمیدونم چی با این چیز نبروورده است یک لحظه ما خب ایرا ما کپیروت کنم خب دا تای وای پارتو دا تای چنم دورا کمیتری من در روی کن یکم اکوان دیگه خطی خب باردار عزیز من اینا ساعت یک 42 شروع
уже 1:40 шид, 1:40 шав. хоб биё ку наҳзатӣ тай, 24 тай, ону Ансурулло тай, 34 тай, любой тат бошен, бироен даказат хати гап занен. Любой тат хати ки шумо ай рӯи инами ба номи Парвардигори Худову Расулаш суистифода карда, исломи покаш суистифода мекунед, мебироен гап безанед рӯи очҳоатон сиёҳай, фақат барои манфиати худтон, фақат барои қанҷҳои зантон, фақат барои қанҷҳои духтаротон, барои кунтиҳои бачаҳотон инами хеле кардаесен, шуримурӣ кардесен, ҷавононро пушти панҷара бурдесен. Инами қадар кор. хоб ман аз ҷавонон чӣ хоҳиш дорам? Аз ҷавонон хоҳиш дорам. Ба Аллоҳ қасам, шумо тамошо мекунед через психология дар доми худшон меғалтонандтона, вой бар ҳолтон. Фикри падару модари худтон накунед. Ба номи Парвардигор ино ҳеҷ вақт фикри падару модари шуморо намекунанд. хоб салом алейкум. салом алейкум. маро мефаҳмед хоксор? Assalomu alaykum. ва алейкум салом ва раҳматуллоҳ. So'za Kadijo, خوبی سلامتی خوبه؟ раҳмат бародар. خب چی گپ камерата هستم؟ бародар хушрӯ чот камон мардум тамошо кунад, суҳбат кунем. оиди кадом мавзӯе набоша, обш дар умум чӣ чизе мехоҳӣ, чӣ саволе дорӣ, ай тарафи касе тарафдорӣ мекунӣ, фарқ надорад. буро мардунавор гап занем. камерата бародар хушрӯ чот камон мардум тамошо кунад, суҳбат кунем. оиди кадом мавзӯе набоша, обш дар чизе мехоҳӣ, чӣ саволе дорӣ, ай бародар маро мефаҳмӣ? хуб. ин бародар намедонам чӣ ба эфираш чӣ проблемае дорад, намедонам. хоб бародара ки ҳастай? Тарафи 24 наҳзати фарқ надорад. Касе ки набошӣ бубуро. ҳаста ягон кас? салом алейкум. Салом алейкум. бале гӯш мекунед. Бародари диве. ва алейкум салом бародар. бисёр баромадҳои хуб кардосед. ман чӣ гуфтам дар наҳзатиҳо? бовар кунед бачаҳое ки ҳозир дар муҳоҷират ҳастанд дар Россия. бале. ҳаминҳо ҳама хел бачаҳо суистифода карда, доми худаш афтода, бачаҳоя ба худ гирифтор карда, ман дар ҳамин ҳолат овардосен. ин бачаҳо мо намефаҳманд. ман оқибати бачаҳо бинед. бале. муҳаммад кабирӣ ҳамин кору таш кабирӣ. фаҳмидед? кабирӣ кардоса. бачаҳо ба доми худашон карда. муҳаммад иқбол. бале. очаланат. бале. ҳамино бачаҳо ба доми худашон афтодасен. бовар мекунед? бале. ҳама дидост. бибин бародар, бисёр як чизе гап заде ки ҳамин диларанги гапҳои дила ҳуй мекунӣ ку ҳам хеле гап зади. бибин бародарам, ҳамин ҷавонои мо эҳтиёҷ ба пулу мол надоранд. Валлоҳи қасам, ҳамино ҷавонои мо эҳтиёҷ ба пулу мол надоранд. просто намедонам через психология ҳамино ҳамин мераванд дар ҳамон гурӯҳ ҳизб мақсад шомил мешаванд. фикр мекунанд ки не тамом мо гап задем ё пул гузаронем, Аллоҳу акбар. ино хато мекунанд. ба Аллоҳ қасам, ман инами дина имрӯз не ҳамин дина бачаҳо якним сол пеш пул гузаронаган, якним сол пеш пул гузарондиян, имрӯз яъне ки мақсад ошкоршон карданд. ман вақти бачаҳо мана связа бурмоданд ки ака ту ёрдам карда метавонӣ, ту дар видеоат мегӯӣ ки ман ёрдам мекунам, бармегардонам. ман гуфтам ки вақте ки ошкортон кардан, қапидантон, ба гап безанед. вақте ки тара нақапидагиан ошкор кардагӣ нестанд, ту ҳамон вақт муроҷиат кун, ман тара баргардонадии кунам, дар гапам ҷавоб битам. вақте ки дар тангӣ ғалтидиям, баъд мебуроянд мегарданд, мегӯянд ки моро ёрдам кун.
و من سوالش دادم اینطوری صحبت کردم چی خیل شید چی گپ شید چی کار شید. وقتی که گپ زدم اون خودش میگرده میگه که اکا میگه من یک برنامه‌اش تماشا کردم برای غریبا مهاجرا گپای خوب گپ زد. من میگه خیلی فکر کردم که وطن دوستای من گذروندم. میگه ببین برای یک پولی گذروندگیش برای 700-800 روبل گذروندگی در عموم 3-4 پول گذروندگی در همین یعنی که حاضر او به بچه در کجا یعنی که با جوابگری کشیده استیان این چیزی پرابلم در سر ای یک چند قد دستی از کاتی اونو کی نیست گرفتیان فروختیان شا و ما ایپش این کار شدم خواستم که بفهمم ریشه کارا یگون جورش فروخته یگون آدم یک نه عیناً اقبال آدمای اقبال کارت در نام کسی است عیناً همه آدم عیناً همه آدم. اگر شما نگاه کنید حاضر من وقتی در تاجیکستانم ما اومدم الحمدلله ما وطنم اومدم من وطن من سیر گشت تماشا هوای تازه ای بچه وقتی تماشا وقتی گشتن ماه رمضان خطیب همین رمضان تمام شود خیلی بعد من یه چیزی بگم مایلش در همین رمضان هم تهمت نوجوانمردی و نامردی آدمایی که از دین پاک اسلام باخبرن و گپ میزنن از نام خدا و رسول گپ میزنن همینا تهمت غیبت پستا کرده استیان و ببین که این جوانا امروز درد غم عذاب در سری که در سری پدر و مادر خودشون اینا نمیفهمن این چیزا اینا فکر میکنن که حاضر امروز ما کم بودی شوه اقبال بی یا گروه 24 یا حزب نهضت اسلام یا کبیری سگ میایه یا را یاردن میکنه نمیدونه که اونا گپشون در زنای خودشون نمیگذره حتی گپشون در زنای خودشون نمیگذره اگر اونا گپشون در زنای خودشون میگذاشتن هیچ وقت به اروپا و اروپا تاتنی تنقل توقع نمیرفتن با خدا قسم زنای یخش در نمیجا کو زنای یخش در نمیجا شو کردگی لیش نه زنی حسین اشروف لیش نه زنی حسین اشروف اینجا شو کردگی یک فویشه بودگی با شو کردگی من این چیزا را دلیل دکزت ایجا تاجیکستان دا من این چیزا را نمیکنم و یک چیز دیگر من نگفتم اونم برادر که بسیاریا سوال میتن که تو چیوا افیر نکرده استی چون که این دولت و این حکومت احتیاج به نوارای من نداره اگر احتیاج به نوارای من میداشتن در یک روز صدها نوار میگفتم بکن برای که اکتیوی کانالی مرا میدونه همه چقلای صدها افیرا میکردم صدها ایدئیا هستای وقتی که من در اینجا گشتم مردم از زندگی شدیدم مردم از سیر گشت شدیدم کلا پر شدگی های من هر چند زودتر باید برم در همونجا افیرای ماشینی را من نشان بدم چه یک طرفدارا یک وقت 90% گشته بود انشالله کرد 100% برمیگرده همین سهراب ظفرم رئیس گروه 24 هم عیناً خودشون فروختن خودشون دادن که برای چی برای رئیس گروه 24 شوان کگوتا و جگون پول میگیرن الله خورتون کنه خداوند نگهبان باشه برادر جان من می برادرای من میخوام که یک کسی دیگه دعوت کنم اگر نهضتی بیچاری باشه بازور میشوه الان نگهبان باشه برادر تمام باشه خب نهضتی و 24 اینمی سیلکه را دیدی یا که تلگرام بدرو در تلگرام هم هست یا که در همینجا شما مردک باشین نهضتی و 24 برو لوبای ذات پر نداره برو صحبت کن حاضر اونو مچخری اونو یا تاک و سلمانی فورسای که برومدای کسی و چشا در اونده سه گفت زیسته تو مده اینتیرسی نیستی تو برای ما یا مستری اگر که تو بگو افیری ما ببرو افیری تو ما اوخی تو کی تو ما افیری تو برو اینا بیو حوض دارم اینجا تو اگر او قدر جوان مردی تو شما جوان مرد نیست اگر این خیلی بگیریم برو این افیر بیو گپ زن من اگر یگون گپی نوتوغری گپ زنم من بگردم میگم که در این اینجا من نوتوغری گپ زدم لوبای تا زنزم هم میبردارم لوبای تا خب سلام علیکم و علیکم السلام بله برادر گوش میکنم باشه در ماه شریف رمضان اون چی در کنه خب اکران تا خشو نشانته удоб خیلی приятный خیلی удобный مردم نم تماشابینم приятный باشه من هم خیلی میخوام صحبت کنم اگر مایلش قبول برادر خب ببین نام چیه برادر ایدی بگ اگه نام مهم نیست خیلی بعد میشنوسی خیلی بگم میزنیم میشه
майлиш мешава. хуб 24 навзатӣ. ба худо қасам хайр дар конеса қасам хӯрдам ягон шта нестм. Агар тарафдори кӣ мекунӣ? Идибек як лаҳза бис, як лаҳза. имрӯз Эмомалӣ Раҳмон хизматҳои шоистаи барои халқи миллат кардесай розӣ ё не? хай рости ман дар ғарибием кадомеда кадай хай шоям ки розӣ бошам ман ягон чиз надорам кадомеда Не, ман савола ба шумо додестам ки шумо ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон хизматҳои шоистае ки барои и халқи и миллат кардесай розӣ ё не? агар хизмат кунад конечно ки розӣ намешавам. хуб не хизмат кунад яъне гуфтане ки хизмат накардесай. ман дар Россиям намедонам чанд сал шуд дар Россияӣ? 5 сол шуда ғарибием. хуб 5 сол бибин 5 сол дар 5 сол пешравиву пешбинӣ ягон хел надидестӣ? ҳаст мисол раҳ рӯ обод бибин ҳамин камбудӣ яъне ки мақсад дар тамоми давлат дар тамоми кишвар дар ҳама ҷо камбудӣ ҳаст ё ин ки не? камбудӣ ҳаст вале вуҷуда конечно. падар тарамад гӯш кун. пас чаро имрӯз худшонам мухолифу мубориз мегиранд айнан ҳамун ноҷавонмардову номардое ки имрӯз ба сиёсати яъне пешрафтаи роҳбари давлати мо норозигӣ мекунанд. чӣ ҷавоб медиҳӣ? бихелае ки чӣ бун ҳар як шаҳрванд мисол фикри худша норозигиша мегӯяд ки ман чӣ бугум мисол манам бошам худтам бошӣ кадомеш боша ҳамин ки ҳаст ё не? ишда чӣ мегӯӣ? бибин ман ҳамчун як шаҳрванд ман ба худо қасам ман вақте ки ман набудам ман мисол қариб 10 сол набудам ман омадам Тоҷикистон 360 градус дигар шуда гиай. 360 градус. Тоҷикистон ӯ Тоҷикистоне ки яъне ки мақсад пеш наҳзатиҳо дар иҷа буданд мақсад бисёр дуздиву ғариву падарлаънатӣ мекарданд ӯ хел нест. Тоҷикистон беҳтару хубтару хушрӯтар шидагиай и шидесай. дар ҳамин дунё ҳамин ободира дар чӣ мебинӣ худат? Дар дунё дар вабша дар ҳамин вес дунё ободира дар чӣ мебинӣ худат? мисол ободӣ хелае ки ман мисол Тоҷикистонда нашуд чӣ проблемае мушкили ҳамин ҷойи корае ки хай мардум бисёр муҳоҷиранд як бибин бародар як лаҳза идибек гӯшт кардам мисол раҳ рӯ хай обода мо намегӯем мисол ягон чӣ нест мисол хай муҳоҷир бисёрае бисёр ба ҷойи кор баъд масъалаи свет мисол неста намешуда мисол камбудӣ хай бухуд ман масъалаи света ман навор кардагим даказат далел ҳаста масъалаи свет қате ки яъне ки ман иншааллоҳ бирам ман ин чизора бо далел бо даказат нишон метавонам ки барои чӣ свет нест. гӯш кун бародари ман сихта савол додум пешравӣ давлатае мисол любой давлатае кадом давлате ки мехоҳӣ фарқ надорад ҳамин пешравӣ давлата дар чӣ мебинӣ худат? пешравӣ давлат боша ки мардум бояд маошаш хушрӯ боша оилӣ киш хай каломе ҳунар дора мисол бояд ҳамун ватанда кор кунад хай беҳунараш як савол бес яъне ки худат гуфтание ки агар пул боша пешравӣ мешавад? не мақсади гап барои пул нарафтеста ҳозир гӯш кун ман шуморо гуфтестам ки пешравӣ давлата дар чӣ мебинӣ мегӯӣ ки оилӣ ки нағз бошад. не пешравӣ давлата хай худат бугӯ ман гӯш кунам агар мисол ман гапи нотурист бошад хай ман худта гӯш мекунам ҷавоб бите. Не ман худта савол додестам хай ҳамин пешравиро ҳамин любой одами мисол ҳамин бесаводам пурс мисол дар чия пешравӣ бояд мардум ҷойи кор дошта боша и як хай оилӣ ки хушрӯ дошта зиндагиша пеш бара мисол озод бигарда ҳамин ки ҳаст ё не дибек агар бугӯ нотури бугум бугӯ хай бале 100% чӣ мардуми Тоҷикистон озод нагаштестай? хай ман ягон чиз нагуфтестам ман мақсади ман ту пешравӣ гуфтӣ ман бале не бибин савол худода мардуми Тоҷикистон озод гаштестай ё ки не? охе не ту савол додӣ ман саволда ҷавоб додам ман нагуфтам ки озод нагашта. равина ҳазора ман саволта қабул кардам майна бо як саволи дига мардуми Тоҷикистон озод гаштестай ё ки не? озод дар ҳамине ки мисол вақте як шаҳрванди Тоҷикистону мисол дар ғарибия нисбат ягон камбудӣ мега
мисол ҳаваи ягон делаи ҷиновӣ мекушоянд, мисол гирагор мекунанд. Инами якта. масалан чӣ кам будӣ? Мисол камдӣ мераванд баъзее ки мисол дар Тоҷикистон свет нест ё ҷойи кори хушук нест. Мисол ҳамин нисбати норозигӣ мегӯянд ва Хорошо, оянд. гӯш кӣ бародар. Ман дар Тоҷикистонам. Мгм. И гап дурӯғай, инами гапе ки гуфтест ки инами ҳозир бубуро гап зад бугӯ ки свет нест фалон беҳмадон. Агар ҳамитара як кас агар гап мезанад, занг мезанад, ина мана падкуричад ки ман ӯро запис мекунам, мегирам мепартомша. Новобаста ки кӣ одамай. Гӯш кун мара як чизат мегӯм. Вақте ки гап мезанед, гапотон далел дошта бошад, доказат дошта бошад, факт боша, ягон кас шуморо ягон гап намега. Бубинед, ман вақте ки мебуромадам видео мекардам барои блогерҳо, барои ҳаромхӯро, доказат хати, далел хати ҳеч камада кордор набуд. Ҳеч ка. Бубин. Идибек як ва савол. не Идибек. бе озир, бе Не, ҳамин ман гап заистам, гӯш кун одами мара. бесавод ҳақ дорад гап занад? Мисол одами бесавод ҳамиҷа ҳақ дорад бояд гап занад? Мисол савод надорад фикри хиша мегӯяд? Равина 100%, барои чӣ ҳақ надора? Ба Мо чӣ озодем. хай ҳамун комментариёто бифаҳмон ки ҳақоқат накунанд. Ман савод дорум надорум, ман фикримо бо ман қатъӣ гап заистам. Не, бародарам бубин, ман ба худо ва валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам, ман интереси нестае комментария. Ҳадафи ман, мақсади ман як чизае. Ҷавоно имрӯз барбигарданд пеши падару модаршон, зану фарзандшон, ай гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ. Ман ӯ комментарияда чӣ ки менависад, чӣ мегӯяд, чӣ намегӯяд, ин чиз интереси нестае. Мгм. Мақсади худат, гӯш кун, мақсади худат ободию тинҷии ватанай, бояд диққатат дар ҳамун ҷо боша. Набояд дар поён боша. Агар ман, яъне ман ин чизое ки худат комментария мегӯй, ман пеш ай ҳамин роҳ биромаданам, аллакай тамоми пастиву баландиёву ҳақорату гапа фикрша кардам, хулосаҳоро бировардам, баромад кардам. Ба ҳамин хотир набояд ин чизата диққат битӣ. Бубин, ҳозир ҳамин худат пешравиро дар ҳамин Тоҷикистон дидестӣ, гуфтӣ ки дидестам. Яъне ки озодӣ барои гуфтӣ барои озодӣ одамо боша. Ҳамин одамо озоданд дар ҳамин Тоҷикистон ё не? Ман чӣ хел бифаҳмам Идибек? Ман гуфтастам ку мисол пешравии хеле ки ҳо Тоҷикистон хай раҳу рушд созай. Нешед нашод во кор одамое ҳастанд, проблемае мегӯям мисол хонагиам не ки меянд дар муҳоҷират кор мекунанд. Майли ман мисол савод надорум, майли не ки одамое ҳастанд хонагиам, диплом доранд, не ки ҷойи кори хуб намеёванд, ойлик хуб нест мегӯянд меоянд. Ҳамин ту чӣ мегӯӣ Идибек? Сад дар гӯш кун бародар, ҳозир дар куҷо дар Россия қарор дорӣ? Ман дар Россиям. Равед гӯш кун маро. Дар Россия ҳазорҳо одамо ҳастанд ки диплом доранд, дипломои красни доранд, яъне ду сета доранд, яъне ки миллиардҳо пул доранд, яъне бо Россияро тарк карда рафта дар Европа зиндагӣ карданд. Ҳамин гапи ман дар фикр розӣ ё не? Не хак во Европа ҳастанд пешравӣ ягон ҷое чи ӯ дипломатик Буби, чигунам кор мекунанд. Идибек, гӯш кун. Идибек як савол Идибек. Мо гӯш Ӯ кун, ҳозир бе ту саволта ҷавобша бигир охи бародари ман. Инҷа тамошобин худат савол метӣ, инҷа ман худат гап назадастем. Инҷа тамошобин бахча ячи бигира. Биё ман каротки так ҷавоб додам. Мақсад ва ҳадаф ки ягон давлате нестае ки муҳоҷир надошта бошад. Ягон давлат. Россия давлати пешрафтае, Турсия давлати пешрафтае. Ҳамаи ҳамино доранд муҳоҷири миллиардҳо пул доранд, аттестат доранд, диплом доранд, қавру бало доранд, не ки дар дигар ҷо мехоҳанд мераванд. Ба ӯ яъне мақсад корои давлатӣ намекунанд, мераванд корои сиёҳ қади сару кор доранд. Ҳамин чиза мақсад вае ё не? Муҳоҷирои худмон восӣ дар Россия пуштибон надоранд, соҳиб надоранд, бисёр тагир хеле медонидам. Гӯш кун, пуштибон гӯш кун, ин гапҳои хоми хитай. Ина ман як савол хита метавам. Оё ман дур намеравам, ман ягон давлати дигар намеравам. Ту ҷое ки қарор дорӣ, ман ҳамун ҷо гап мезанам. Оё Россия, шаҳрвандои Россия дар ҳамун Германия зиндагӣ мекунанд, пуштибон доранд? Ман дар ӯ давлат нестиму. Хоб гӯш кун. Ту просто ҳов ё не бугӯ тамом. Ҳов бугӯ ман доказат биёрам, ё не бугӯ ман доказатат биёрам. Дар Европа ҳамин бисёр ҳамин урусҳо, ҳамин россиян, ҳамин россиягиҳо бисёруш дар ҳамин Олмон, дар Германия қарор доранд. Бисёруш. Ҳамино дар ҳамун ҷо пуштибон доранд?
آیا سخن حضور اونجا گپ میزنن نه؟ تو سوال من از جواب بده که همونجا پشتیبان دارن یا نه؟ من نمیدونم دی بگفتی سانکو. خب گوش کن. ببین برادر ما، یعنی که روسیه در همون جای، یعنی مثلا خیلی که مسئله های اوکراین خطی میبینی، همین مسئله خطی یگان کس نداشت و نداره. نه رو. ببین پشتیبان ما چی در کار؟ گوش که برادر ما الله داریم. اولش گوش که مرا الحمدلله من یگان بار ندیدم که کارمندای سفارت اگر که شکایت کنیم، یعنی مثلا توقع موندگی ما نیستن و توقع هم نمیمونن مونا. وقتی که ما خودمون جنایت میکنیم، وقتی که ما خودمون خونشکنی میکنیم، وقتی که ما خودمون یعنی گناه ای سر خودمون سر میزنه، این عیب نیست که ما خودمون بگناه میگیریم. همین دروغ را الله خار و ذلیل کنه. هست یگان همین آدمی که تو دیده باشی یا شنویده باشی، دروغ را الله خار و ذلیل کنه، الله لعنت کنه زن و فرزندش که دروغ میگه. دیدگی که دماغ چشمت دیدگی که مقصد دکومنتاش کک نده باشه و برده مقصد عذاب شکنجهش کرده باشن، یا اینکه مقصد یگان پرابلمش کردگی باشن. دیدگی ما مثال دیدگیم که آدمایی که نسبت به تاجیکستان گپ زدگیان اینجا هیچی نمیگن، نه که تاجیکستان میان دستگیر میکنن. تو سوال ما را تو گوش کن، تو ببین، تو ما ترا در دیگه جو سوال دادم، تا دیگه جو جواب دادی. تو вообще کو یک 14 تا وای پارت افتی 14 کلمه گپ پارت افتی. تو سوال ما را جواب ته کی همین آدم دکومنتاش کگ نده 100% به یگم جنایت به یگم قانونشکنی دیدگی که مقصد روسیه مقصد بگیره برای دستگیرش کنه، عذابش کنجش کنه. نه ما در اینجا ندیدم. نگه خب که ندیده باشی گوش کن 1 مینوت. اگر ندیده باشی پس چی در کار کی مقصد میگوی که ما پشتیبان نداریم؟ نه وقتی که ما اگر که ما گناه نداشته باشیم برای چی سفارت ما را کمک نمیکنه؟ وقتی ما گناهگار که هستیم دیگه یگان جای گپ نیست. باید مردانوار گناه کردیم، مردانوار بگردیم بگیم ها ما همین کار کردیم. چیکلی که من نگاه کن، من وقتی که همون برای بلوگرها ویدیو میکردم گپ میزدم، لوبای گپی که گپ میزدم برومد مثلا یک تاش نویک نمیسیه امسیه کنسیه که نمی برومد ویدیو برشنی کرد، گپای دروغ گپ زد، میلیارد فایز گپای دروغ زد، تهمت کرد. من برومدم گفتم پراویل ما زدم، نه مثلا پول مول خطی خیلی گپ نبود و وجود نداشت. پراویل نه گناه که مثال من چیزی که کردم گفتم ها کردم. چقدر تو میگردی مثال میگویی که مثال یک مسئله را که گپ میزنی که همون مثال همون ای او خیلی دوره، یعنی اون چیزا نمیدونی ندیده ای. تو میگویی که مثال این میده درباره همون مسئله گپ میزنی. چیزای گپ زن که دلیل دکزه داشته باشه، بی دلیل دکزه نمیشه. نه رو نگاه که یگان گفتنی گوش برادر، یگان من نهضتی و 24 را میخوندم دباویت کنم. یگان گفتنی داری که مقصد اگر داشته باشی گپ نداشته باشی ما او را دباویت کنم وقت اونا دراز بعد نگیریم. شو اینجا که نهضتی و 24 ممکن نداریم مهاجریم مثال دوخ باشه دوخ آخه او دا دوخ در کره جد اومدن. просто باید نه ما دیگه جوانایی که امروز هستن باید از اونا باید مقصد ببینن بفهمن که اونا ناحقن نپرافن، یک خدا زدن یک بیناموسن. ای مهاجر فقط پول در کره نه مهاجر وقت ساعت اومده است فروخته است. دیگه وقتی مثال هم یکون 24 نهضتی را مدیره تخیلت قطعه توری نمیگیری برای چی؟ برای تنه میخوای وای گوش کنی وای مثال نمیخواد ترا مثال بسیار گوش کنه برای اون تو هیچ وقت ما 24 توری نمیگیری با هم خودی و نمیدونن بدونن نمیسال تو ممکن مینیمم بروری شب برای چی من مثال خوش قد گام میزنم آوا بیس یالازا بیس گوش مرا. یگان بار دیدگی که من یگان کسا برو ورده با شما افیرم. نه وقتی وای گپای نسبتی پرزیم گپای بیزه گپ بزنم سوالی من خودت گوش که نگاه که تو سوالی من همین جواب ته که یگان بار در یگان افیری ما دیدگی که من یگان 24 نهضتی من از زورم در گپاش نرسیده باشم و بیرون کرده باشم. ماتر نه تو برو وردی با خب برو وردی که ببین من رنگی او حرامزاده نیستم که میکروفون بکشم آواز تا بکشم ترا بیرون کنم. اونو فقط چون میگریزن. اونا لوبای بدرای نمی کانال بختر خورمون تپا بدرای افیرو من تماشا کو لوبای افیرم دن لوبای چ گرفتگی های نمیتونن گپ زده.
این تار مزن فهمیدی برای که لوبای گپ شونا دلیل دکزد هست چوتکا که مردم اونجا هم حقیقت فهمیدگی های خداوند نگهبان باشه برادر من اون کسی دیگر دعوت کنم خب برادر خوش پرومات کن خب حافظ سلام علیکم و علیکم سلام تلفن خیلی چوتکا بخواب شروع گپ زدن مردم خاطر شروع خیلی وایسا خوب میشه Каман хобу, хелен ёмош каштагу. Невариант تمام тига покадо. تمام گپ نیست گوش میکنم برادر Ман нигод мекунам, гӯш шуд мекунам, мебинам. Хеле сол шуд, короче, ман нигод мекунам. Хеле гапҳои нағз мегӯӣ. Гапҳоят ҳама тараф рост аст. Ман тарафдори теам. Ҳама вақт ҳамин хел ободу зинда бошӣ. ҳазор раҳмат ака худованд нигҳбон бош ака Майли ака. саломат Қарор бош кун. миннатдор ака хуб ҳазор раҳмат бародарое ки тарафдорӣ мекунен ман бисёр миннатдорам ҳамон одамое ки бидурен бародари азиз ки ҳамин чотка дар бораи мақсад наҳзати 24 ва дар бораи ки мусибате ки имрӯз дар бораи ин мақсади 4 ҷавони 5-6 ҷавони тоҷик омадагиай бибинем ки дар уҷа қирғизам ҳастай бибинем қирғизам ҳастай уҷа азарбайҷонам ҳастай дар уҷа мақсад доғистонам ҳастай не ки гап фақат дар бораи тоҷик рафтаистай барои чӣ барои нами я хеле касизани блогери мо ина меён нағмакадисиян ман як чида ҳайронам барои чӣ наҳзати 24 аи кор хирсан шудестай барои чӣ савол барои тарафдорои наҳзати 24 савол барои тамоми шумо фақат бародари азиз наҳзати 24 қабул кунем фақат наҳзати 24 мо вақти бисёр надорем бародари азиз خب مینا یک 13 минути دیگه من صحبت میکنیم برای نهضت 24 فقط نهضت 24 بدونین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی برادر؟ سلامتی خوبه؟ کور برامتی؟ الحمدلله خدا را شکر برادر شما نغزین خوبین؟ الحمدلله زنده باشی برای جان. همه گپ زدی که دفع کنم و بیناموسا را گپ خوب بزنیم امک دیگه. ببین برادرم من بسیار میخواهم گپی خوب گپ زنم همین خودت یک برادر مسلمان ها الحمدلله خوش به حالت همین یک بسر یک برادر مسلمان یک مصیبت بیاید آیا میتونی که ببروی با در سر همو با یک چند تهمت دیگه کنی خیلی خود نمیکنیم نه که او بیناموسو میکنن کار کورا انا پدر رحمت برای همین برادر من همین افیر ما کردم که سبب چیه که نهضت 24 ای همین کارو خرسان میشوند میخوام که همونو بدورن همین سوالی من جواب بدم اوخی اما کی جا یک گپای که همو گروه تشکیل کرده استودای میورا اینا می گمرو کرده استودای جوانو را همشا همو گروه کرده استودا پدر رحمت اوخی یورا چخل کنه اینا می بچو یوش جوانو را ببین که اینا می بابای لنگری نورا چی گپو میگن یو دیگری نخدن دا اگر عقل داشته باشن بیز میگه یک فکر کنیم که مو همیو گپی حق میزنن یورا گوش کنیم مثال گپ رای راست باشیم برای چی ما اینجا میویم برای خاطری چی میویم برای خاطری محنت میویم که فرزندامون یک نام بیاویم بیته یعنی خواه حلال کنیم بله کتگی کنیم در دیگه سلامت باشی گروه برادر جان خدا نگهبان باشم هم یگم تایمو را خوب بخب کنیم که اگر غیرت داشته باشم بدریم 11 منوت وقت اوخی دیگه اما داریم غیرت ندارن یکمش دیمش که این به مثالی که به عقلن به عقل اگر که عقلش در جاش باشه میگه که بیس همین توجیکستانی من اوبودای یگون گپ خبر نیستای به تشویش فرزندوی مو زندگی دارن فرزندومو به تشویش مکتب میرون خیلی که مثال گپ فوری دایمون هم خیلی گشته استودیم نه که ای پشتی هم خیلی بیناموسا را باید هم خیلی بجا شده میگردیم باور کن انشاءالله الان نگهبان باشه برادر جان سلامت باشی شما خوش را به هم خدا حالت نگهبان هزار باشه رحمت بسیار بی‌ندار سلامت برادرم باشی مایل هزار رحمت کلام
алло хайрития. Хоб ҳаста ягон назатию 24 бибурӯя. Инами силкара биҷиқ, инами таза силкай биҷиқ ёки телеграм канал медурӯи, телеграм канали ана Бохтар Қурғунтепа. Медиқи рост боло мебурӯи бе ягон мушкилӣ. Ма ба боварӣ мегум бародарои азиз, апаву хуҳаро. Ино 4 лох дар болои як лохай, як лох дар болои 4 лох буромада роҳбарӣ кардесай, муовин кардесай, кисёчагарӣ кардесиян, буромада гап зесиян. Не ки аз бораи Худову Расул гап мезананд. Ма дар ягон ҷо, ягон вақт, яъне ман хидма мулло нагирифтам, хидма ҳоҷӣ нагирифтам, хидма ягон мақсад Аълоҳазрат нагирифтам ранги уно ки ман мақсад ҳақорат кунам, ягон гап зам, мисол ягон вай шавам. Бубинем бародари азиз, ма агар бигӯен ҳақорат накун, қатъи ино гапи хуб қатъи нашидай гап зада ва намешава гап зада. Аз инода паст, бевиҷдон, беғайрат, беномус аи 24 назада дига вуҷуд надорад дар рӯи дунё. Вуҷуд надошт ва надора бародари азиз. хоб хоб Сафаров, салому алайкум. алло. ва алайкум салом раҳматуллоҳ. нафаҳмидам. гӯш мекунам бародар. ино хеле чиз приятния ёда. Ино да хеле гапҳои худат гап зади ку, барое ки ино чун геянд амуҷа. И хеле гапҳои приятния барои вайёра. ҳами кунти даи гапҳои худат приятния ёзи гап мезанӣ барои 24 барои ҳамун вайё наҳзатиё, ино да приятния гапҳои худат. Худованд нигаҳбон бародар ягон кас дигар дававит кунем. ҳаста ягон наҳзатию 24. эо чаланато нест, ғайрат нест, шуҷоат нест, мардӣ нест, набуд ва нест. медонед амира? Ба худо қасам. хоб идибек збор бисёр шудесай, ҷавоб бутен. хоб бародарҷон, ма агар рости гапа бигум, бисёри баъд ай пишти корои шахсимум, ма Тоҷикистон омадагиам. Ман иншааллоҳ корван бигем буд кардагиам мешава, иншааллоҳ инами Рамазона буд мекунаму бармегардам иншааллоҳ. Ида бигзаронем, як сол ида дар Тоҷикистон бигзаронем иншааллоҳ. Бармегардем ватани озоду тинҷ иншааллоҳ. Салом алейкум. Ассалому алейкум. Чогад зуғунат гул шидайку, нағзи сӯзи зуғунат гул шидайку. Чӣ шидай? Гунг шидагику. Бо чӣ ба? О гап зада наметавонед, зуғунат дами гунг ягон кас аст ё дандонот паридай бирафта. Охи бигӯш ку хай худат на назази очаишам задагӣ, занишам задагӣ, духтари 24-шам ай назашам. Гӯш ку як савол. Як савол. барои чӣ имрӯз як мусибати омадагие ки ҳол як чиза мегӯяд баъд ира ҷавоб шабте. худат бовар дорӣ ки ҳамунҷа мақсад, ҳамун залда ҳамун одамое ки мақсад дастгир шидан ҳамун ҷиноята кардагиянд. бовар дорӣ ё не? хоб барои чӣ барои чӣ тагда имина кабири устодут мега ки ҳамин кора как бута ки ду давлат ташкил кардагиай? Савол. Охи барое ки даунҷа Тоҷикистон ва Россия совместно ҳамин чиро ташкил кардагиа. Фаҳмидӣ? Лично дар Тоҷикистон. Гӯш ку, ҳамин гапа кабири устодам гуфт. Чӣ далел, чӣ доказа дорем ки мара бугӯ барои чӣ зубони ту гул шидагӣ ози намира барои чӣ забони ман гул шидагӣ? Ман алҳамдулиллоҳ бурро гап зестам. Барои эфир накардестам, барои мегӯй.
نه او زبانت گنگ شده خیلی خشو گپ زدن نمیتونی. استغفرالله استغفر این گپ زدنی ما گپ نیستای. تو نه زن دختری 24 نازاتی رو نگم خیلی برو نمیشه و میخی. امی در رمضان آدم باید دشت و مخورت نکنه. راوی نبیس. خب. چو دشت و مخورت میکنی؟ آخه ایمون یا رحمان و ایمون چی فایده؟ بیا اون مسئله را بریم اگه اینجا سر کنیم. گوش کن. اکا اسلایمو. خدا الحمدلله خوب و خبر اسلام. خب. یگان بار دیده که من گفته باشم که من مقصد یگان ملایم یگان حاجیم یگان من لوبای ویدیو میدم میگم که من نه ملایم نه حاجیم من آزاد گپ میزنم میگم همین ریش چیه همین معنی همین ریشی که موندگی به خاطر کی موندگی یاد آزی داو جان اومدیم داو جان اومدیم من همین گپ میگم نمیگم نه آخه تو جاهلی تا گپ زدن معلومه جاهلی دا کنی تام بگم خیلی جاهل تی به ما نخورد تو گوش کن مرا جاهل میدونی چیه معنی جاهل یا سوال جاهل چیه جواب ندادی یا همین به همین معنی جاهل چیه بس تو سوالی من جواب ندادی مطرح میدونم تو نه ملایی نه ایشانی نه قاری یا رهرینی من میدونم آتو من بگو رنگ همو تایت رهرین میشوام که مالا شوخی اوته من رهرین نکردم نمیاد جواب تی گوش که رمضان ما روزه میگیریم الحمدلله روزه میگیریم به خاطر گناهمون پاک کردن و تازه کردن همین خیلی است خیلی خب پس رمضان این است که ما باید یک ساعت معین با یک ساعت معین فقط روزه بگیریم یگان چی نخوریم و 5 وقت نماز اون بخونیم هر کاری که بخوایم بکنیم این است همین خیلی است خب یعنی رمضان چند مقصد وای داره باید دهنمون رو نگاه کنیم چشممون رو نگاه کنیم گوشمون رو نگاه کنیم بینیمون رو نگاه کنیم حتی نفسمون رو همین خیلی تو مرا عقارت کردی آخه تو گوش که تو میدونی که تو میلیون فایز میدونی که مرا گپ زدن من بعد چی گپای در پیش اکران خطی یک مرغ زدگی یاد داری یک گپ میزنم مای به نبرو ای موضوع نبرو بسا رمضان یک چیزی هست که باید مقصد ما گوش و بینیمون دهنمون گوشمون باید نگاه بداریم پس چرا امروز روزه میگیره یعنی از اسلام سوء استفاده میکنه خود کبیری باشه خود اقبالی باشه دیگر دیمیسا یا گروه 24 باشه میبروین روزه میگیرن نماز میخونن با یک گفته من توش نمیدونم من گناهشون در سر خودشون پس چرا میبروین تهمت میکنن غیبت میکنن ای پیش یک برادر گپ میزنن چی با این غیبت نیست وقتی که در یک پوبلیک گوش که وقتی که در پوبلیک غیبت میدونی چه دو کس میشنه ایش به ایش یک کس غیبت میکنه پیش میکنه گپ میزنه انا این غیبت میگه تهمت میکنن والله بالله تعالی قسم تهمت میکنن ببین یه مینوت بس تو گفته کی یازی تو گفته کی من گفتم کی کبیری میگه کی کبیری میگه کی کک بوده کی همو جنگی مسکو مقصد ترکتی کشیدک کک بوده کی روسیه و تاجیکستان تشکیل کردگی کک بوده خدا دوزی با در این چیز با گپی استادی عزیزت یعنی روزگی دو دستی گوش کن گپی استاد نیست گپی تمام آدمی با عقل خودش میدونه که چیه همینجا لوبای آدم برور میگه که در همینجا چی گپ رفته است فهمیده سی یا آدمی بسمو همین افتاوا منو کپکت پشونده نمیتونیم کپکت ایکو افتاوا با کپکت پشونده میتونی منه نمیشوه یک چیز گوش که اکا چی دکزه داری اکا دکزتو بسیاره فهمیدی بگو نه یک دکزتا گوش که ما در بسیار نه یک دکزتا برور مردم ببینه من میسال گوش که امروز در اینترنت همه قضیات شدگی که فیسبوک که میقپند از ال ششتگی هم فیسبوک که یخی لباس دارن من برو وردم گپ زدم او را آخی او را من برو وردم گپ زدم تو گپ زدی دیگه به همه دیگه چی مقایسه کردن در کره نمی ببین گوش که مرا انا وقتی که همین نوار برو اومد اکنون مقامات های تاجیکستان وقت دخالت کرده تیانکو نه من ای بالای درخت فرامدن ده همون بچه در بالای درخت اگه من نمیدم اون بالای درخت چی ما برامده تو دیدی در همه حالت تاجیکی قدیگه هم میزنه ما بالای درخت در ویدیو نسته در بالای درخت
بالای درخت در ویدیوهای بچه در دروی لیز همو تروریست که بوتا میقپند میبروه میگه بفرو استاد از زمین استاد پرتو خودش همونجا گپ میزنه فهمیدی؟ تیه من گوش کن یگان به عقل اگر به عقل دلبایو بای برای 500,000 روبل این کارا نمیکنه و این چیزا اینترس هم نمیکنه. ای بچه امروز اگر آدمی همی در کار شوه این همی در کار تره 4 تا بزنن میگوی ایسوس خریستوس هم ما کشتگیم ببین правильно 100%. من همین لنین هم ما گوش کن کشتگیم تو ستالین همین هم ما روزا گوش کن یا کشتگیم لحظه تو همین روزا دلیل در کازاتو که نبود تیز بود 100% بود. امروز مقاماتو داخل این مقصد уже سر کردن ای پشت کور بروش در پشت مقصد تفتیشات چیز هستین. این مسئله را تا می وقت اونا با گرده گرفتن نبود یگان چیز وقتی که اونا سه حرفا بودن یا مقصد نمیدونم اون طرفی اونا یک کلب چینم داره وگنله برومدن خود در اونجا یا اونا بودن اینا هیوز انیق هیچ کردگی نیست میشه خودشون همون میشه بلوگرای اوروس گفتیستن یا اینکه مقصد همون دیجیتالو گفتیستن بیاکا جدا 5 ساله بود یگون کره دست مقامات نبرومد مقامات ما 7 نول توالت نیومگا با مقامات نگو ای خدا بود تاش گوش کوه ما جواب به میگم مینوت چند سال محکمش کردن تاجیکستان ای پوتین نمیگه میشوه چند سال محکمش کردن آخی اون محکم گوش که اون محکمه که کردین یک آدم پریستوبنیکی که آشکارا که پریستوبنیکی دختر تاجیکی 5 ساله را تجاوز کرد برد در سونکه برد محکمش کردن نکردن تو مسئله من جواب ته آخی تو محکمش کردن اون محکمی کردگی و چند سال همو عقیبی هم دویدن که بعد محکمش کردن کاکای راز نیست تو میگویی که مقامات گوش کن اگر که مقامات یاردم نمیکرد این اینا پاسوس از سفارت تاجیکستان اگر کمک نمیکرد در همونجا بودن سفارت همونجا بود والله بالله طلای قسم همونجا بود اگر نمیبود یاردم نمیکرد کمک نمیکرد محکمش نمیکردن شما میکنی گپی دروغ گپ میزنی همین حوز یمکو گوش کن خودت یه وقت رئیس گروه 24 بودی правильно من رئیس نبودم چی بودی من اعضای شوراش بودم خب پروست اعضای شورا بودی ها ای کاری کردگی پشیمان شدی یا نه یگم ذره پشیمان نیستم پس چرا امروز یه لحظه من پشیمان اومده سوز پس چرا امروز دست کشیدی ای گروه 24 خط عدل کردی گفتی که من کراچی زدگیم شمارم وایتم برومدی ما چیزی رکیمه داخلی مای مخفی وقت ساعت شبه من تو بچه دروغ زن سه طلاق پشیمان نشدی نه والله دروغ زن سه طلاق پشتی پل نبرومده اونجا نه والله خب در تلفنم آرجا ما برای دو جان اتالود و چالود فایو یک خوینی دیگه کو مسئله پول خطی گپ زده مسئله پولی چی خطی گپ زده اونجا دو جان اتالو ایمو پول گرفتگی است از من و صبیر ولی در تاجیکستان همسی بچه رحمان فای خب ایمو پول گرفتگی پول بگرد بیزنس میکنیم فهمیدی مرا گوش او چه نداشتی بیزنس آخی او چه بیزنس نداشتی او چه فقط جوانا را به گروه 24 دعوت میکردی گوش کن ای دیبه که جو میدونی که من نداشتم اکای سلیمان گوش کن همین خودت جوانا را برای گروه 24 دعوت میکردی یا نه دعوتگر گروه گوش کن ما دورای حاج عمر ما اراتر بودم ما در زیل صحبت میکردم من همه مقامات میدونم جوانا را برای گروه 24 دعوت میکردی خودت правильно پس چرا امروز خودت رو گرداندی گوش کن پس چرا امروز خودت رو گرداندی بود جوانا در همون بطلاق موندن جوانا ما الحمدلله ما میدونن که جوانا ما کمک میکنم همون لوبای جوانا فهمیدی اینا یقینا بود تا زیرا ما دعوت میکنم که این حکومت آخه وقتی که ما میبینم همین مردمی که
مهاجرایی که در همه جای روزی روز عذاب میکشن با اینکه پستوید میکنن میبرن میکشن لوبای آدم ناموس داشته باشه غضب بیا توی ناموس آیا ترا ببینم، بیا من ناموس ترا بیا ببینم. گوش کن. بیا در همو بیا گوش کن. در همو خود در لیتویا در لاتویا در لیتوا لیتوا در همو لیتوا آذربایجان هستای هستای ازبک نیستای. آذربایجان یا هستن همش موشین میگیرن دوام سوالی میکنن من ازبک جواب بده هستن بچه. تو چا هستای میکنی ازبک گوش ازبک کن. ازبک هستن هستای. هستای اوکراین هستای. اوکراین همه بیجنس نو اومده گنو جنگ خب ده بلاروس هستای. بلاروس همسایه به همین خاطر میبیه میره و قاق شدی ولی همین رحمانوف اینترنت سازش نمیتیم بچه ده چو این رحمانوف اینترنت نمیتیه ولی کپکت خطی چه قاق شدی تو زونی گلو در خاک گجا شده مرک امام علی خودش یک حکومتی خودکامه بدبختی روسیه مردمش کشته سیان نوروزی داره رقص داره کنج مونده سه داود نه دا امام علی رحمانوف نه رمضان ای نه عبادت ای نه خداجویی ای نه خدا پرستی همیدی او پلیوت ای دا اسلام و دا شریعت ایقا گمراه ایقا بیسواد ایقا اخمق بلاگیرو برامدگی هم فقط اخمق بلاگیرو امام علی رحمانوف پشتیبانی میکنه مرگ به امو امام علی رحمانوفی بدبخت مرده امام علی رحمانوف بعد است به هست که این مردم تاجیکستان در روسیه عذاب و مشقت میتیند این مردم تهمت میکنن میکشن تروریست میبرن ای سالی من خمه میشناسم رحمانوف میگفت نرک ترافید نرک برون نرک با از سال 2011 رحمانوف میگه که انها تروریست اکستریمیست دیگه و دیگر آخی پس شما همتون فقط رحمانوف پرست هستین رحمانوف پرست تمام شما یه بار خدا را پرستش نمیکنین